Il prim tilvaina extirpa. In Engiadina es nu slupetà l'ultim luf l'an 1821, di mena avant 200 ans. Ma despe 20 ans reconquista il nostres vals, e quai nu plagia a tuots. Il luf es e resta una bestia rapazza ed usce un privel potenzial per nossas bestias de nüz. Benvenuts contrasts. Co viver di mena ensemble, co regular una bestia protetta, quai es ni definì con la revisione della legge de Ciaccia. No guardai noz più precis co ci des de viver in vicinanza del luf. No van accompagnar a paurs e pastres ci schon proteger lur bestia del luf con mesures de protezione novas. Das ist brutal. Das wird jeden Tag schlimmer. Das halten wir nicht lang durch. No van interviewa a viandants ci schon caminar tras un territori con lufs e con vaccias mamma. No van incontrar un ingegner forestal. De pilufs a meir peiuaul. E lura vaina un perintia propcia incontrar al luf. Jasce grons, quai. Eu credo che io mai greu il slufsvegnen. Das ist ein grande tema. C'è piccina Kotschna, Peter und der Wolf, il luf il setusöls. Tals raquins fan part de nostra ierta literara. Il portret del luf tradi là, privlus, nos, malin. Es quai una construzione o realtà? Corre di se dvoce vo vezzesset un bel di or de fnestre c'è de feu il luf? Jasce grons, quai. Eu sei que eu tomei o da vossa gacha feita. Eu estou tremblava. Els eren wieder solver, in der maun la fin mars, cul santerciau de vesei ulps che vegnen de vaien. Ma lu al schock. Allora, se non si gli impei, eu credo che io mai greu il slufsvegnen. Das sind 4 Lufs von casa. Von stalla. Quai horen tier uns. Ei vegnen Pippi de tier. Edit a Huberto Spescia, ein Jahr de Wirt, a filmauna vende cau als lufs. Da var drecce de quella cazzola e quel pimbot. Egli aveva un gran sur quei bot, parallel con la via de Cauen, ed egli cau dentro il clavau alla stalla no che gli animali erano in. Ja, non sto per la nostra pialla, ma non sto per la nostra esistenza. A Berna si facenta la Fondazione Cora, con l'ecologia e il management d'animal salvadis. Ralf Manz è expert del Luf. Das ist eigentlich ein Verhalten, das nicht besonders auffällig ist. Das Welf in Siedlungen auftauchend, an das muss man sich wahrscheinlich gewöhnen, dass das so ist. Wir haben heute ein Bild vom Wolf, das im Prinzip nicht der Realität entspricht. Oder? Wir haben ein Bild vom Wolf, das irgendwie scheu ist, das irgendwie in einsamer Wildnis lebt. Und das entspricht überhaupt gar nicht der Realität. Issa muss ja auch das Luft an, comunque che un piace il tema vis-à-vis la popolazione, vis-à-vis la civilizzazione. Se muss ja sì che scarpen halt die tiers der nicht dio. Da levan nostro so in crea quels biologs ed experts studiaia tjekia dina Piepi Pauk in sommerlet in noi. In Luf a Mietzelvich, eins viu in delles empremes gael grigiun avon ver 40 ans, a quai a lai. Schizona scola è venuta serada quei di. Kopf bis hin, also der Rest gemessen ist 114 cm. Da nur che Luf è venius ei buon conoscent, è venius citaus legalmein. Das ist ja, es ist ein ausgewachsener Wolf. Ich bin da oben, dort in den Tennle, sitzend auf einem Stein. Im Moment steht er schon da. Ich gebe dann den Reh Schuss, sobald ich sehe, an die Brust, an ihn gegeben. Und dann gibt er so einen Schnapp da. As da vos onza e Luf adina puspai staus d'observar fech de tier de zonas habitades. Per exempel, sis Lufs a vats sot, ni lanciate da Jon a sursaisa sin ina pista. Non sono il Noel Panchot! Oh mein Gott, che fa tempo!
Quals che hanno detto quei film, poi vi legger a fan leo forse beffes, aber quei è piuttosto la voce della tema da me che cinciao in quei video. Io che già sos mai da pretender na in luf fa bo a cicei ad incarcere. Al studi Nina ha intercorreg quantas personas che venidas mazzadas del luf. Als ons 1950 tocken 2000. E l'Europa ha in quei 9 personas. En ciuncas veva il luf la ravdia da tjauns. Da Pilù ha die bodau pli greves attaccas de luf sin cristians, di Ralf Manz. Tutina, sclauder del tot sa il bo, e detti 3 situazions mal seguires. Das erste wäre die Tollwut. Das zweite ist ein fütterhabituierter Wolf, das heisst einer, der angefüttert wurde und sich das Futter selber holt plötzlich. Oder als dritte Möglichkeit Provokation, das heisst der Wolf, der in die Enge getrieben wird. Se ben quals arguments guiden proprio in conto la tema, ci sa. Discussiuns emotionales, statements furius, polarizaziun. I les debattes davart il luf da impostut 2 registers, pro o contra, nair o alp. Dissonanzas daer per la domanda c'è influenza c'els luf san sul comportament da vacias mamma. Els uns pretenden ci si inventadas a mo più aggressivas e specie il luf es tornar, otters digen pa per la pap, nair o alp. Il luf però quelles gris, brun, alp, nair, sgiaglià. Vacias mamma cun vadials, qua pagevel, mo i sernir malzir, a cui luf et entorn forza anc pli malzir. Che la presenza di luf pudes anc aumentare i problem da vacias mamma aggressives, da meva panella soprastanza dalla visnanca Lumnezia. Nu venš mana ciao che nus sarà la sendas per fa attens chi dat quella nova problematica per nus è la nova. Per quai nels creo tavlas di informazione, sper las ufficiales novas tenor in sistem da dampla, vert, orange, cotchen. Cun a gita quelles vessen els savia serar sendas a schwieris viandans, mo trovo an els quelles strusch. Acut wenn giù il clec che è bostau, also per carciaun animal desidera schabiaun qualcosa. Concret 160 taccias in nursas a chores, mo iardo in a nova dimensione. Vadials miets meies grandes emozions in las medias sociales. Ad aluris todas da vosts in lad neren valschons, i en prim vadial che bice menie meia mo bagn erst carpo di luf. I squits in as Alps crescia. Eri canton il andervai con in proiecte pilot, a per quai l'iniziativa in Alp sur Lax in Vaia Sidalp. Quai è in Alp trekker. A quai vai ulianzen 8 metri in las vaccas. Si la forcla. E dice l'essel metren, io sai che la impiglia. Las vacias mamma segen halt un po' nervosas. Hai da far coi luf? Io avevo un po' di esperienza con luf, io avevo schon, non vengo in, aber che le vacche sono un po' nervose, se vedevo so bugie. Perché il luf io trasi in giù che trasi scavals, dan fa nuot. Mo i trovi a digna in perfacturs per chi vigni malzir pis turists, gil a san toppa coi ses pasturs che giten montar is Alp Trackers. Quels chips de GPS transmetten in una pagina d'internet as in una app naua che les vacias in per chi turists han lo un cir. Mo is turists stressen lo erse tenir landervai. Min cinga va spas mon glas e per in tec, nuckel va. Che a vacca da gat studiar was min in tec. Nou vedo il problema. Aber sie wegen se che es fuß quasi. Lo so deu, ne. Quai du messo tine bai. Per quai dio me tutine ben, ne. Las vacias mamma in oz ruasibles. Montaris trackers prest nin problem. Mo, quai mei in prim pass di proiecta pilot iniziata a grabunden hike. Oh, das war flott, ja. Chi nota schi sempel scotricea venor per pletart. La stat passa a di Alp Tracker funziona bitte scoisoda. Difficultats tecnicas, a schaia chis responsabels san alla fin della saison d'Alp ang bitte discurre din success. A schaia aner quales tables stuia tanger per sensibilizzare is turists. Ad is turists in Vegnis, in Val Lumnezia, in a stat de record. Ad in caps con turists avacias mamma pari de Virdonins, a in tier canton bic. I bostau si schliet, das kann nur ein Tamiu, kis weiß ich nie. Ja. Aber vor eben i primas iras
sensibilizzare gli altri, lei è già niente confrontato, noi pur se quando usons se c'è discorrisca o dos sai se c'è chi discorra sa insomma della problematica c'è chi hai insomma situazione è shock. Ja. Bien insieme. Tu in ordine ka. Martin Schier s'entoppa con is giatiges e dispurs. Tuts in liez che la sesione oltre quanto la graine passata senza in caps. Un po' turist sai angedigna. Il discorso qui setz prova Martin Schier de sensibilizzare. Els paren dentant di essere informaus ed anergia linne lotter in sconter con vaches Mama. Wir haben es dann gleich einmal erlebt, dass einfach wirklich die Mutter nachher auf einen zukommt. Ja. Und die kommt dann anders auf einen zu und ich kenne mich einfach sonst mit Kühen und Pferden auch aus. Und im Zusammenhang mit dem Wolf ist es gerade noch einmal gefährlicher, weil die Herden jetzt ein bisschen sensibilisiert sind, also man sollte noch mal aufpassen. Taradach ad ir en avant. Bis turist simpel. Bitte simpel bis purs. Che ston viver con lur vaches Mama con turists e lufs ed igna con la speranza che tots riven in spelottervai. Cifras de vart accidents con vaches Mama nu daia. Quelles nu venen ramassadas sistematicamente. Otras cifras ed informazioni chatavit però su nostra pagina online su rtr.ch/votazions daia dossier de vart tots els projets de votazione del 27 settembre. De vart la revisione de Ciaccia, per esempio qui es può guardare da vo de che ci tratta insomma pro e contra e lura qui svilup e cifras daia de più informazioni e grafiche de vart luf specialmente in Grigiun, per esempio ci viven pro no in tante ver 40 lufs e ci han scerpa, queste sono le cifre le più attuali, in tante qui stanno ver 170 beige, so bestes de nüz, e interessant forse 90 de quels beiges deren oder scosses oder montaneres protettes. Qui vale proprio la pena de guardar tras una volta a font. Els lufs bisseren con premura per els velti de malati nur tröp, lur pitchens schiffen tut lur attenzione. Els pensen in sömgen, fan plans. Els han la capacità de comunicar intelligentemente in concel. Quai dice l'experte de lufs studaisce Elli Radinger. Ella conclude per fin, lufs füssen els melders umans. Per la pastriglia es el luf però tuot al chauter, impustüt, stress pur. L'an passat es nus cerpa bot un quart de las cosses in l'Alp Cun sur Pitage ed sur l'Alp Ganaretsch in Valmedel ha dat grandes perdites. Puiston leva far la pastriglia tuot melder. No es nit severer, coce quai funziona. Katja! Katja! Geh rechts! Ach du Scheiße. Krass. Da piuan venien las melia trecen nuorsa silab Ganaretsch sarà das mincheno in claus. Dustions de proteziun schurmedien leuelas del luf. La sera vid la sciun rimnels pasturs la montanera che spaticciada de per tot entuan. Hinten, komm mal links! Das Schaf ist weg. Verdammt. Habt ihr noch die Übersicht? Ha? Nein. Nein, das ist brutal. Das wird jeden Tag schlimmer. Das ist... Das halten wir nicht lang durch. Also der Hund jedenfalls nicht. Und Sie? Lang nicht, glaube ich. Odsa koppan sin sonje eine mein biela veta da pin gaide vise in stograt. Una mai samazza. Adrian Giger pura cautegia, qualche procura pel personal dal. Io Tom Vergau vevel già pladiu al pastor per questa stat. Al madem scols de vos chunons. Insieme veven els schon fat in plan co proteger las nursas del luf. En clauderelas durant la notte. Ma pidic chi io a pipau che il pastore staus persuadius de quei plan. Al da vos svevel bi dormible, al mars al da jola plaza. El va de vada von man un tekel al sistema al stress die wenn da a forza. Was evel schon tiere non possibel da fai. Os provenels dus da fa possibel non possibel. Na guck, da kommen sie wieder hochgelaufen. Antje Felchner va da pigisia donza dal. Ella ha grande esperienza, ella conosce la Valmedel ed il problem col luf. Ciao, ciao, ciao! A scheine Sekretura schauen, a ella un mai giu. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Rechts, links, oben, unter. Jetzt glaube ich, muss ich da noch mal hoch. Die sind ja weiter unter am Ende. Das ist aber alles nicht gut. Scheiße, die gehen hoch. Oh,
die sind ja wie ihre abends. Die liegen halt mittags, wenn es warm ist, liegen die. Brauchst auch nichts machen wollen. Und jetzt wollen die halt fressen und ihre Ruhe und fertig. Und nicht das Gehampel hier. Bleib links! La natura della Nursa è da trottare, in continu, da jarva tier jarva. Rimnaelas in tal inces, sera per l'altra da me un po' spesciaielas, ai lavoro da Sisyphus. Jetzt die noch. Und der Andreas kommt ja mit denen vom See runter. Da stehen auch noch da oben. Weiß jemand, wie viel Uhr es ist? D'anton è le 9, la pastura fila de P4 horas ed è una dina cuccheggen nursas c'eu a leu via do. Una luft ja scarpau in prima ins 10 Schuss, malgrad Klaus, c'è unser Pasturs. Als erstes haben wir ein verletztes Lamm gesehen, mit einem Kehlbiss. Also nicht aufgerissen, aber ja, da sieht man gleich, was los ist. Ja. Und dann halt die erste Tote gefunden. Das ist irgendwie Pignon. Entschuldigung. Nero, gang mal auf. Gang mal auf. Lauf links. Kann sie holen. Poi veți tirsten scarpaie, veți as pastursten adina, se limit. Ja, gut, habe ich gut unbedingt. Wer budjen? Ja, sei ich ja quasi war mir noch nicht. Das wir was immer stier, aber ali un gevest un quei luft, se quei la sabba noch so wie nicht wenn. I vergaulas dies, schabain totes melia treitje nursas ein el Klaus in cert. Lauter di in SMS de la pastura. Totes braides per nuot, al luva scarpau in a nursa din ciot. Ai soggi de se desperar. Sin viadi si l'alp cogn sur pitasch. Leu al luf scarpau ciun contenov nursas cella stat. Varg in quart de la Montanera. Quei, also viel Velocidade, die con in plat, die so es genau che era una catastrofe così. Ti so was fa nuot, nu vens cargau lu era nascimento tots persuent de buc cargapli. Manuel Albino è president della Società d'Alp a Martin Keller Cautegia. Els dus cargan nursas. 13 spurs anzicheu 180 vacas avadials a 230 nursas. Las biaras nursas al luva tacau in quella cavorgia. Mince 30-40 meters gigeva che in un'ursa che era scarpada, ne aveva einfach rot tutte le gambe, proprio po bials malets. E ce vezi sul stufa? Nu sen steu rumien zusammen con le nurse suenter che rebo fece una biala lavur a tre al qualzo da laua a de fa ordem con quelles. Malgrad las perditas massivas en els purs decidida tutti ne un cargai nega. Ina davosen pova cun sforz. Al pastur che partirava tocca nos in a part de las vacas insieme con las nursas, mira uan mo de las vacas. Per las 230 nursas dati in extra pastur. Quai a ina de las masiras per proteger las nursas del luf. L'altra in sistem d'enclauder las nursas, adattaus per la topografia de quell'alp. Als een prems 3 dies al pastur fa 1 kilometer saif. I dat 1 sectors. Die 3 Weide sind zaunet und die 2 sind für das Hüten. En Minchin pasculeschen las nursas 2 annas, so intervent circulau. E cun saifs 100% sigiras del luf as elas nursas bo. Wenn an einem Ort ein Loch ist, der Zaun nicht ganz am Boden ist, das Netz, dann kann der Wolf durchschleifen, wenn er es findet, und dann hat er Zugang. Der untere Straat hat keinen Strom und wenn er das Eis gefunden hat, kann er da durchschleifen. Eli! Al pastur supplementar ed al material de fa saif costa els purs sin implom 28.000 francs. Normalmein costava in un'ursa 13 francs per cargar. Uans ves co esser 4 gada pliscia, zedja Manuel Albin. Tot funzioni insomma mo per quei detti in quen mischadau da lad de vacas a quella de nursas. A toccal de vos, cunzon grazie alla buona collegialità, alla solidarietà dentels purs. La prima linea wenn nus halt schon domandau quals de cammai vacas, de covesa quei os nus tven prentons da nesa en temeu per quelles nursas ni. A lui leu il resume sta clar prendivus a fievus quei che vos dovreis ni. Il cassa easy jeklas vacas finanziation in principio quelles nursas en keu ni.
Also Lucolal rende bo viu schon. Na, meilas nossas rende bo, sull'entir qui no, sperenza chi detti in nullrunde, es nus wenn nies raus è quel pipin problem per nus ni. Hast du da Puspe in Kapsel fin della Stadt? Luisi ualti si gir fineu col alpcon. Tocca nos ani giu clec, è un cosa lusca pa uniginas nuorsas. 28 nuorses cerpades in l'Alp Ganarec quiston, malgrà le misure de protezione. La pastriglia exausta non torna più l'Ancivain. Significa il luf la fin de bleres Alps? Quella ed altre domande sono rispuse in un controverso speciale. Il luf e l'uman. Qua è una storia plein emozions, ma eir aggressions. Giusto in vista alla votazione sulla nuova legge de Ciaccia. No discutain sur de quai in un controverso special, prossimo marcodì, alles 8 su SRF Info e su rtr.ch. Ed è Malexenbo. E voi potete partecipare a quella debatta. Sulla pagina internet dell'RTR è stata lanciata una discussione aperta al pubblico. Là potete inoltrare vostre domande, idee e vostri commentari. Scodit non daia be Alp e Nair, ma ben blers tuns gris giagliats tanterraint. Per esempio, il fatto che l'UF a Scerpalon passa 400 bests in Svizzera. Questa è una realtà. All'istess moment crappen bot 10 jahres de più bests causa accidenti e malattie che non hanno a fare in guata con l'UF. È quasi una realtà. E loro diamo all'UF in sia rolla de roe. El procura per un equilibrio ecologico, regolesce il numero di sulvagina e pisera per una regenerazione dei nostri gods. Martin Kreiliger è ingegner forestal. Chef della Fondazione Bergwaldprojekt s'engage l'intera Svizzera per il mantenimento e schurmet de Juaul. Per ella è chiaro che l'UF fa bene ai nostri uauls. L'effetto positivo è fare con la selvagina. Il diember di quels animali selvatici è cresciuto enorme da vostre cenis. Inviern troven quels maia, quelles plantines. Tras cui venus in biologens e Juaul de schurmet venus bupli rejuvenazione. A de piccole luve cau reducesce. Ihre parte auter le selvagines vesinus in effect positiv in quella rejuvenazione che nos devon urgente mein. 60% de nos uauls ein uauls de schurmet. Scocca o la Val d'Avras, nu che Martin Kreiliger baghegia, insieme con una gruppa de volontaris, saifs. Quelles procuren che plantines venien bomaiadas de las selvagines. Col forester del revier Enrico Netzer e Martin Kreiliger iusa mirà il stand de Juaul de Schurmet in ciuncun sul vit de Diner Ferrera Siedol. Da, jetzt wenn du schaust. Ja. Keine Fichte. Da sieht man gut an diesen Nest, die vielen Verzweigungen, die Fichte, die ist einfach verbissen worden. Und ja, ich denke dann nachher zu einem späteren Zeitpunkt, da ist die Rinden weg, hat irgendein Wildtier hat die Fichten einfach geschält. Und ja, das war dann halt einfach zu viel für den jungen Baum. Da gibt es sowieso nichts mehr. Asciaia ein 30% de nos uauls giuvens bo ferms avonda per schurmiar il futur de bovas e lavines. Les saifs giden punctualmein contra le selvagines e de sminui al diember de selvagines gida il luf. Tenor Martin Kreiliger asciase per fin da pli lufs. De principi astins di con tutto quel che insaut de pilufs a meilleur per Juaul. Il maximum de luf è dipendente dal diember della selvagina, del nutrimento. La selvagina è il nutrimento principale del luf. Noi dobbiamo seguire prendere misure avant che il maximum è cap, con quel che noi viviamo in una civilizzazione, in valls popolades, con altri interessi, con l'agricoltura. L'agricultura e l'alpicultura ha immensi dons, ha una situazione fech mal guessa, fech mal segira. Io sono della ferma persuasione che per cosa ha l'agricoltura e la montagna basata del sostegno dell'intera società di sa può essere che elles portano quei sulet. Per Martin Kreiliger ein denton les possibilidades per sligiar ils problems ja avon maun cul dretg existent.
Finì col luf per oz e con quist contrasts. Sin tutti els cenati d'erte resta il luf però present ed è già vus in bocca di luf per Sur Silvan buona ciaccia a buon sverer.